me remu etwesini no. Okay. Na me play normal role. Na me play Komfo role crowd. Okay. So it was one time being a director na me share nsa no two floors am ben Batman I na your friend virus. Ono ye twa movie bi nti the way I me see nante na o say kole me be say me ye story bi na sa story me say me do ye Komfo and I'm say director. Gentleman to say me wo de me be Komfo de asem kura ni. And no cross me hu bo me. Ma me kura me ka chen say baby am free ba kwa wa. Ti me mpabud na keka. Okay. Oma me ntwitwa me gate man na sa na be fa no say kole me ye director. As a director bi anso no wo second eye. Eso hunu wo artist ni mo kasakra na eso hunu de obetimi aye. Enam sin ti director nti woni ne hunu say akom na wo me mo. E de ani no no. Onko ani be no wanya. Wanya asofo amame. Wanya sikani ba amame. Komfo de ani na onya ma ame. Mini asem ka. And you see one thing is as an actor no, eso you versatile, dynamic. Sure. And ni kwa say wo de wo de si wani so say aduane nkwa na me bedie. Okay. Into oka sa no ma mpopomiti. Okay. And I can say okay, let's give it a try. Ni ready nyame be. Ono so na more hits no. And believe me you, nyame ahye ho nyam true sa Komfo Rose no. Wow. Na ekasa na eka de okay show the Coleege. Na de Coleege no wuzu dada. Medino Collins no. Na ye concert so no ofre me. Enti no say okra odi na bale me kra do na say Collins kra na me na ne colleague. Okay. Enti director na de colleague but me ko hwe colleague no nche ase na say German kasa a kire madam fo. Okay. Enti me so me penipa. Enti me hu say kire madam fo de na obi aye madam fo. Manyen. And I'm a jitum. And I actually colleague and I say because not the be ameka de nti obi baby na oyebusum bi mponizin colleague na to David Collins madase ninti no Komfo brand no o de guda carrico because see ado obi apeko ye twasene pa na ye pe Komfo za agida wara no correct and this time no cry no say ya rebranding no okay nti na say ya benya digital Komfo say no obasi ni dwuma ni mu ame nkwa me ne Komfo a me ne nananom WhatsApp ye o wadan o beba me de laptop na ye adwuma ye mfa besin ne sedie biem osmosis very boy sababo somebody oh amount for the snap egun some dem the champagne Baileys red wine o mo re besin na me we pizza nananom when we on there me premier ni